Hallo, agus fáilte go phod-chraoladh áitis. Prògram san lucht-teagasg, ollainíocha ha ghabhas dríach gan an teagasg, as go dearad de dhuinn sa bí ag go bhfuil an feum te bhí na Gaeilge. Ar sa prògram seo, bhí mise Gwen Culbertson cóirich rí Dougie Beck. Ha Dougie na neachtéagas te bhí na Gaeilge an Bun-sgoil Mhalaig. Nis sé Dougie nach éisiú héin gúin mar a hanig gusa go bhí an feum te bhí na Gaeilge. Rot sé céiste bha a sin Gwen. Nuair a gag me sin olthaid in a dá bhíle. Is gan na sin créitin go bhfuil fiche a hunn bliana van nuair sin. Ar mi cíntear déadach bha me dul dhéanamh. Agus mi hín agus dí sé charat se bha san olthaid colm chuir sin roin buan drama stéachach. Agus sin urrainn sin agus an nuair sin bhíon drama a bheit sin cha sin foscé fisin an ggéil. Agus fan mi cáirí fisin an ggéil san rudigin mar déhan ní sin chuig blina díag rudigin mar sin. Agus an nóbre bhacha an nuair sin sé bhí dom cuairt scoiltin Gaeilge agus scoiltin Béarla líraigh agus a tarseachad búte nóbrach an drama agus cúteach búte nóbrach an cuspar an curriculum na scoiltin. Agus is dé bhí Gina sin san becin blianachin bhaich mí chomór a bheit an ópar sin a carstadum. Bhí dulsteig a scoiltin an cúpla chlán agus mar sin arst. Mar sin is dé chuig blina díag na céir blin díag rudigin mar sin chuir mistá is san an cuasa PGGE ag olthaid na Gaeltach agus na Nílan stéite is an Ában. So sin fearn de rain mise an cuasa acamsa. Nisте, so ran you héin an PGDE is droi imitach bliana le fésin an ggéil. So mar sin éhah tú go mion-eòlach na scían imeach as an na scoiltin nula. Agus fiag a ggéil, well, fiag na dúcha chanin. A díadach sé menachúlach in taine a hid a bhuiin, bo ha bhuiin has to dul, so can me a hid a bhuiin is té sin agus rein sin open an Jimmy go dachiad scoil mar a thuirstúh fé alpa. Agus ha mi smúneach go mé as an darna lé in a scoiltin Gaeilge an an alpa stoch a barach na sin. Ma go ríidir, you to dúh lasat there na bhean sás le bhí an an Bun-sgoil Béarla le in a Gaeilge agus stocha cúteach Bun-sgoil sin Gaeilge a ha sésa bhí an ceann hín. Dé thu gáiste bhí gathach? Céistcar deireh bheit sin bheit riamh na Minchin sa bhil begraf go riamh na Minchin sa bheit na Minchin sa san imitach bliana Teicneòlas go dhéanamh. Agus Chimichil tíomh gan ní sé trí blin díag na rudigin mar sin chuir mistá san an cuasa ag olthaid strachlúaid. Agus get a chuir mistá dúilt mí máte i a chuasa ag a bhaint mí géideach. So bheit mi caran itar dá bharil an fudichin le fésin an ggéil opar a bheit a carstadum go mór ná i roimí déisiúla san dúil an éile. Agus sanachin si bliana a thuairt mí dé arst cá ag fésin an ggéil go roimí déisiúla san fallaf agus an uair sin háisiich mí i de PGDE. Han did á fachil sin agla. Hais an PGDE. Well, van a ghinnealach acamsa sé CE. PGDE. DE sé. Agus sé sin a chuirsa ha acin liste ag an túl. A ha sin rí ag an túl. Dé han in a Gaeilge? Well, well, phod-chraoladh diploma an a feum sinú. A cha chuir sin géadach a géad has. Ro sin riamh mar na hacannams go dús. Agus nach má gon de dainú sin gon de léimú bhó fésin an ggéil teach a feum. Saoird am gad lentin ar Twitter Dougie mar éisacha agus ha mé féicin gohadis na de bhesin na glasdain chu jealasach sa bá agus an sás le tarde for Teicneòlas an a bheit a cútí feum ag astad agus a bheit déanana gnáich an na sasa agus go má taringeoch a mí smúne go cúteoch an na scólaran agus gan na luchtteagasg. Bhhelim bríú bicin a bharach miúin na gadas an didseatach a ha sin agus gaiis sin cóirich miúin. Agus bha mu dul a bhrín gosáiriste miúin Iliatach ag misneach scíal an labhars le bhí an chleachdadh, so stoch bíú hí na túcail ar sin hín.
Tógi go deire, Ha nópa a bheit mé géanúla fishing in ggéal, nuair a háisich mí nuair a chuir sin mena chola i a chasan ina dá bhíle na dá bhíle sa thuún, bheit mar a hiice sibh Harú Teicneòlas bullach mar a haid an dú. Na bheit cúsin go mama a Jeffreyte. Céineach nuair a urrainn sin a chiad lárach linn ag mena chola sé HTML a bheit sin na clachar. Ní is lá hán ha sin thu clachtar na lárí clína vista ddíireach ceannach. Maar Google Sites agus mar sin arst ach Harú léidir dána gan am sin agus sé HTML a bheit na clachar. Agus a mis smúne chuch hannig begra go bhfuil cús skillanacham sé flyby night a chun giúh stú an digitach. A mis smúne chu grán fan a sin a gas an tealas a haceimar gráichimar sin. Agus chu gaf mí uíine is a teicneolas mar a bhaid agus gas cúsin fan a sin. Agus ruúda mé farach gan míon stúhan digitach. Na suúra gut ón Prògram a chleachdadh fuidir de Prògram san bí a chleachdadh. So dulikwen. No, bha mé ddíirtal da, so bhí stíoch ag scíal an bunasach há sin tuairscúcht a misneach gur sanna bhí dansa sa Jiffer goireasan nó Jiffer Teicneòlas an hín. sin a hán díadach sin a hán agus sin ruúda vis mí gráí se chlán chuteachchas a glas. Saun gama aineh a dhéime sin dat san bí uair a hiicesc ina chlán. Hat ullachadh mion-eòlach mar a ha lárí clína gopur agus mar sin arst, agus can me visin a torsta sé rudigan uair app uair na Prògram uair na fiús lárach lín uair. Hannéim sin mór an trénig a thir scaibh. sé Prìomh Thidsear a chunam le ullachadh san stúhan digitach is becin runéile goideach. Agus so ullachadh is an luchtcheckis trénig is an scoiltin ha Jimmy seo. Agus sinna seo ruúda vis mé gradúas an cuteach. Ad sa ha cáirstal le únrút can in an Google bí a thularút go mama furiste. Ach bí mé gradú a bhí féinach cursán a had a clachgadh ruútigin cursán a had a géirí ruútigin íochan Jane Jiffer a had dul dhéanamh an chlán. Agus rút a ha ma agus hanne sanas a ha seo, hanne sanas réiche a ha seo íte ga Google. Hanne sponsorship hacking. Hanne lástach a mé gopa dit. Rút a vis mé gradú, Jane Cínteach go Jane Jiffer gan a chlán. Agus Jane Cínteach gon Jane Jiffer rudigin digitach a chleachdadh seachahí a chleachdadh rudigin pepper. Agus sinna chéad rud vis mé gradí dún sa bí a ha géirí rudigin hort isteach in a chleachdadh ach go mar bíoch. So dí smyrni chéad an luach a dhéhú bh bhí chleachdadh in Teicneòlas, dí feum, dí luach a ha annar son úsachaigh agus son an tíchas gacad? Díach ai. Da lockdown a bhac in únsich coirsnach Teagasg na Gaeltach is go deire héin coirsnach Teagasg na Hallapa únsich sin an túhas míon feum digitach. Céinacham háisich cúteach in a féinach réad na skillin a hac in na drasta na skillin a hasin tócalh. Ciamar a ní sin cínteach go leintsin a bhirst chuna chlas nuair a bhís sin arás is a scóil. So bhíh sibh tílaigh an scóil ach chabhéh sibh a churstat éiad na háisí sibh as a glasig. Bhíh go chumal dul. Sin a handíad. So cúteach in bheit sin a dtíanana féim mórge Google Classroom agus na hapichin éile ag Google Leid Docs agus Slides agus mar sin arst. Ach rud a raim is a darna lockdown in sin. Raim mé féim mór YouTube. Agus cúteach cá plug-in bake an son Google Chrome sé Screencastify in Teicneòlas. So rud a bheith mis géanú men de háisich na clasichin. Víns a chláirigh na lesanan ag Jiffer iadhan. Agus le Screencastify agus le YouTube bheit thularút chófir is de burigáil lesan a chláirigh in a 10 minutes go lé 3 minutes and 4 minutes and rudigin mar sin agus an nóir sin bheith suas ar YouTube tuhastai 5 minutes. Wow. So sin stocha rud is féimile únsich mí an a lockdown. Agus sin ungin ruúten ha mé fiochan bhí háirsta dhéana Teagasg ahaisteach acham. Sin céiste bh dul bhíach mar seo cumid a hat sin go féimgút i dáiste sa chlas. Well, but a hafis again is a cínte go bhfuil mar seo a thula útar a sinatal an an alapa ha erget fast gaun ha an luch teiche as na classicin hangelet ho pouch sa vat agus
in neach teiche acamsa. Er was isha as a glas sé oper gema miniature focus de was isha gianaf. Ach futi misha PSA ele a horst stay levi clachig video in our YouTube. Stoch a video garage davin it shrutigin machine sin a chur beel of the clonia no buyin jachlein agus sin a keelach du fai misha stoch a koig minute and jake minute and fuchug is an operi in le buyin ele agus sin a keelach could be a buyin can an tres buyin mar gebi a buyin nach hel call the PSA gefood ads and toshach in the noper agus hanje gevel it a lentin and lesson is on Junsach uafsach dòigh ein a cha torsgaibh sealadh car farsin Jeeves ropa nuvis mis chleachdadh is mar sin first. Stalm an beach seo a mis smúine cúteach má thuh in jo éisimalachachcha go ma héiad san si sin saosa éirip sa chuúnta bhí si a géisteach agus an nuair sin a bhí t-seachdain le gníomh as joy lis go fás go mámisnecha le bhí gopa an ceann hín stocha nuair nach bích a choramach sin na dhéanamh mu a bé gon rá PSC is Teicneòlas. Bhfuil féicinn sin na tíine machchas. Mis in gevel ha Google Suite for Education vis Scoilearan geld a chleachdadh mar farstí sin ha Google Classroom an is ha Google Classroom has ganil mar injal eigrich in organisational tool uafsach ma agus ha a chlán is a glas acamsa hat an trainig le Google Classroom ha fisach mar ha gopad ha fisach in the expectations a horra agus mar sin the first. So ha neem mishe ach radrua right ha shisha Google Classroom ha taski kin aangaif agus had gemak chleachdadh. An your sinna kiel go be de suye Google Classroom no YouTube fat and lesson. Be me a torst studigaif ha mar root car virtual mar neach chekiske virtual a viachke dúra son an studig an fein godal agus mar sin the first. So mar sin ha Dougie as a class. Had de smunig mis begin shit a begin go cannig a clown gevel a sin go sci-fi clone yen of your team. Maar engine a film in a hannig gemacht is na hochgeden. Gejera. A mis myn i gyda jofiach gyda sin. Efo le tors tar unye, smyn i chi gyda'n biach gas y fideo. No, jay siars y cwsbyd yn a hawg a chlach na strych gan ie, so chwyd ag yn son arafach gys cwntas, no, yn ie rwyd ag yn ceol science. Cwn i hawg a chlach gys strych Ganning is an aardiges agus mathematic ganning, maar han de buien en akem se goper ha be mar en imimeach klas am kienjoch san huf aardiges agus mathematic han de buien is arsing akem. So ha goper glane huf sin ach ads of lockdown a dollar erst me klake ge da oprach seo is an holocaust be van. Maar we kutje gelake son litrige agus fumen kutjoch. Agus goprich mé macht dóigh son se gríamh béke van son fuaim úr a horsken a chlán ná chom a chlachke a horsken a chlán a huf fuam a chorigen. Mis levige machen fuamen stocha a brin me in na fachlen van mi klachke mar éisianplerin agus mar sin erst agus va dúlan mar farsken sin. Iine éisteach agus kaiet de video akam agus nuchten van video heen get stuúdig lise gríef. Ach gas het klachtje die is gemamal doa. So you to do sin chlachke an fige curriculum. Wel de chláir níte klarig na video nach geheen. En jachu het een tuuf sin je. Sin eentje nach ha a sinje mar farst vuien skulchen aardskol valig. So ha sinje agus 3 skulchen ile so skol aresig skol vorer Lady Lovett agus kuchoch skol injerie an a knodgerst a sinje an een buien kallig. Agus ha hule Bun-sgoil is a vuien akinje a sinje kuchoch a klachke klas dojo. Sé han a klas dojo ach dói son koneltrug a chummel ri pàrantan agus kuchoch dói son pasken oprach leine a chruachug in a chlander fat. Mar se profile? Sé sinna han sé profiling has na generis.
Agus so ruta tachart well ha a whole teacher a whole class a whole skull galaisha in a dóigh a big Jeffrey ruta vis sinne Jane sé be mische cantinische clown oper se be visit Janef at sa haig ide frekedach is an junsach agus stocha urtus a gelting a chur suas class dojo agus futi het heen sin in a Chromebooks. Canva had to go per er dúlach mathematic na rudigen machine agus fuse mar a lit buloch a gene a grachet. Be de tokel jalav je go chursuas class dojo agus skrif rudigen van an jalav a gra huur me jeich amacha koig jeig na machine a shaw shaltin gevil me a chine erst ach go fé me haast bekken oper inwer rudigen. Sinne se dais vil sin clach class dojo. A had choramaan kuchach video a gal mar farste class dojo. Ní se rut bhaich mi hanjele karste rís a hole scholar a leger de Janef. Kuchach a had nostology le jalav agus piece skrivi, piece text. Fionile had magaljarle voice recording, voiceover, mina chugen oper de reinat agus mar sin erst. A fiúin an ha magaljarle video. Agus am besoin gile se buanoch eile a hasin or hasin a torste ders na skillen éisteach agus laverst éisteach agus brian achge. A ver brin me in Screencastify en plugin a hasin son Google Chrome. Agus ha futi me se link no kengel a chur gin a clown no a chur an a can Google Classroom. Agus nu a visit a brug a link a hasin be shortje interface chin suas if it's a geary or a rutigen a chlarach. Agus chlach bishot tourist na ja as a lockdown miedig. So Canva had to go per der jaar a chorigen. So natje vi suye agus a skrivig frekkersten in your response a chorigen gin a jaar. Futi at jiddich bruchig de gengel a hasin. Be rutigen a chin suas interface agus be de bruchig de sin agus nuschen be karamachke brine stay in an interface a hasha agus an nurshin be in klarig a reinat a chin hookmse agus futi me se kaited agus éisteachlich. So rut a mische farken ha mami in sin hanaun me in skrivig a ha levig agus be migration richach lang gematri get a visit to geno follow-up tasks agus mar sin der erst it levig achke a ha mische smunig ma ha karaman kan skillen éisteach is laverste harste erst at sa haut rut gendele sin trut karloch for ha sin. Go Jeffin je stalum se sin gole wa me dircht de hoekele sin a huf na skiel an laverstachke ach kuch gole te genne féin wese go de heen a is gole te smurnige hier Jeva said of a chilstoch is G nach ro a is gole ge ma siúlech skippelte chile gera suket se kuch agus kadimichte ha kadimichte de gan a hulleskaler de nuursin or ga wie hulleskaler ik nu ide maar ha isakin. Ha brine karamach en sin ha ferrer Twitter agus han be keench mar a hands to enjum. Blair Minchin Oh shake ha be galentin. So Blair Minchin Rudigen version you calls get dinne kom as knock aan. Ach heschen gemoor son gebied dunje klachkug well a dóigh an voice typing a chuder dóigh and a Google Docs. Agus heischen gemoor is an gebi dunne a klachkug sin is a chlas. Ní se sin magiliar a túf na béle. Han je le lehet rut an haast an a galig so typically de hu agus mar sin erst a cha fisaken gevil dunje ik een tol na juutje goper de lehet rut agus am swin ge an sin jiffer conjunction jiffer morgan a chlaan Blair rein a heen scrútig big as a chlasik a shalt in een jiffer a ní voice typing seach skrivig ma ha feum lehet agus eentje noch geridu an jiffer a reine. A mis smeinig ik sin feed kuch well vo ma husie son clown ik nagil galike steistoche agus ma ha dierig gluintje ste is a glas gaan jelle nu soorse exposure kan gaan gaan a gaan se glas agus marsinje uden en ha noch ki doet na gale feum nog ik no lichtige gake. Ach vi lehet Teicneòlas sin na féim woord far een feichgat stoche hi at een fachgele ha te gra
seach a bhí táas na tuaim se agus údan an chaine sin ag íire an na thula duine. Chin féim mhór a dhéana sin de imich scolar. Ag imich ús chuideach chu mí smúneach é. Sin go maiid sinneach. Ha kerst. A dul ra rut gnéle mi in messig agus mar sin erst. Drut ile a mi gene le YouTube agus Google Classroom. Dúcha bí mi in messig seo. sé voorgoed gin an open van mi fein ras an de lockdown. In de Google Classroom Google Docs. Ach a fer hoe is in an niche thuis lorry. Dan zing de ver a dannewerke han. Ha check is gonna nie Milton lezen han na Ungere sculpture mode an an niche. Agus hoshi fi me bekken molle gehorst gan a skippe didseatach Carl en a geldach at oper innevalte. Agus na biachken a hake agus na rutten de lorget en tosche lot en wat had sé gaskich hand fat. Ak you rut van misgene dat is reach van medalste in a Koreanachke je bring me in lesachie en ure agus mar de rest. So ver han Shaw thuis lorry weisne poef to voice feedback van a teacher den. Het is de klache screencastify so rut rute van misgene en nature vi type gestei na biachkenake met een oper agus mar de rest. Rute van megene van me fagel chachkedach video aan a Google Classroom. So kan me va kutje a kurken piece skriefje be in rutigen. Naturally type is dat oké reine ma hu sin had er een bullige ma hu sin you film te shaw na hu agus mission the rest. You did 8 minutes no hoorsaket a type is dat hollerut. Ach live klache voice feedback fut de hollerut en a keer koik minute is no een video a gengel rische fi oprach. Agus notion veich glaan de geestach is steel live. Agus leef me in een natrigen rein kutjigen bekken ransoche gehoef shaw. Agus ha kolach gebi een fachkel laverstoch, so rute hou kleintje gebi sin a dollestein is deine. Je gaat dientje je gaat denniging na rutigen hou levig. Sin go mai insinneach ha mi gomód al lecht chisin sa Isaac in vo reinsige, va fiken túil gan naindíach an an gaelig a chisin gewil son tukkel dade gaan en agus gesáirtje min gaan en ha éisteach is laverst ag krie rút gobriad sadavachel agus mar sinne ha akinje dhéanamh an a film te wie an a gaelig fé me sinne vi cruúigh na chodaman seo gus an bí tain go bí na scoilearan an boekig le chodaman laverst agus éisteach gus an clíneat a gaan an gus an tókat a chluise. So ha mé smúniich me ha Teicneòlas an a gaiinichas sin agus a chruúiches chodaman a bharach chan ach rút má bheith sin go définne. Díach hai. Agus bhí brína sin mé dhéon suíochuch na clonne ag an taí. Agus mé nach gaalacha ag an cúit pàrantan agus mar sin rst. A ruta ha mami in a Teicneòlas a seo ha chu furistas tú an taich go chuir gachi. So mar thorigéid na reinseh as a glasig a bhil se smúniich nu a hiice go upper dachi. Gun teach an sa station an dòigh chan jotaran agus papers tócha ach gum teach gníomhan digitach videojachi. sé jespet nach déide fallaf a hanna an han operdachi kiú. Gutera? A begínjoch nu a sinne is a skol se operdachi a vi sin a féin se jodigen text na dulik an oprach agus mar sin erste sin a charú a vigdolgachi coloring. A cha choraman níise sto a brep a horst ja operdachi is an arsneach. Agus a clachus stuhen digitach kan me is na kromboeks a dolgachi leis a chláán de jedig seachkin me goje na film se keinige gewel iPad na rutigen er sin go holde past ní se chafód a holde agus mude vel had daien aan teich aien son rutigen a janoch gaif. A sin ceirst a fatte bharach teich diútin sa lá hain. Yeah, so de vis na táise go ceart operdachi a dhéist sé operdachi digitach a vis an. Ní se rutigen vis mis géna huv targetsin. Bí mis a chur targetsin van a glas I gachi tra class dojo agus Google Docs. sé feile bia a han. So dat zijn bí a ha mi feiken as a glas ná a vis a chláán héin a máchuch as a glas. Die game is het oper with. We zijn het alles tegen een feile shop.
agus ha beáfat na dhuinn I futi pàrantan coiad as a fáile seo agus stocha bí a feichen ó raid fémi cútegin goper na banan adh go fichiad na hanne lit ho misnecha le húh blaien a chorigin na rudigin mar sin. So sé rút fáscailte a hanéidir an scóil agus an dachaí. Agus an dachi sé díoch. Mi join an páist agat agus cimar a hat féinir airt. Díoch agus ha cíalach a gefai choúr be me cuastaid stoch an video na géman na rutigin mar sin I hiúte párantaní lei se chlán. A mis swinnig gur é dú éisiimplid a ha sin de cóópraigh agus conaltrich étar dachanan agus sa scóil agus a ha mi cíneach go bh sin gomóra cuaí cáirs nach na scóil a cúteach. Well sinne ní sin fiamsanach gan dráasta. sé well mar ha a cholascoil a drasí sé an jealsanach go hán gobí sinna dtíine barach conaltrach die párantan gobí párantan tiigsin JH an cúteachláine a déanamh is a scáil agus mar sin agus cúteach go bhfuil go bí a chlán déisiil is an mínacha dhéana párantanach go déidirach a hat a déanamh is a scáil dé chumás a hat a déanamh agus mar sin ach mar a fisach in úðan bí a chláán a dòigh is nuair a vis na párantan a féin of déh ríis scáil tú bíad a gra had réin sin siad. A mis se clín sin choúr. So it dá ópracha ha seo ha ddíireach tarst sealag me séir óper na clóine sa scáil. Svíd ha lúm an fiamsanach. So Chile sin nucha dúir cinéile agus clúne sin mar a chaigríomh. Son críocha chuidir seo a mi chótaingal gur bhfuú cóirín agus a chom seo a thscrín bhí clísin muna léisa chéan na heisihid an sas. Dé na trí hair imime a thuirtir Google Suite agus a thulacha hena bhréin agus haach am héon bh practas ó sáiriste sa há na cumas na sasa sin. Sco dé a héancha ar léisach professionanta a bharach le Google dhéanamh cúteach mas mamhaigh se. Rein me sin agus bhling sin a duine sa bí. Rein me sé certified educator program was ingad an sin an taine me. A rein me se ach iad a thuinn ach reine jiffer reine féim mórga. Iad a ja ha barach mé dhéon had an foscail súsúten so had ná ddíireach mí an stún didseatach a haid a car bicin na sarsing na sin mar a ha fitigus da go mar a hústra hén fialsanach scala agus fialsanach fúlam agus mar sin arst a bholín a go mór. sé dúhálach a ha sin ma ha a duine sa bí a ha sin dogus a ha géisteach ma ha uíachgus a líhead se bhí dul an sása sin. Ba mi dul a ggéinach a bharach ar Google Suite agus Screencastify. Dé na chiaadtí na top 3 a bheith túsa an Mhalaig nó a ha chleachdadh stochas a chlas. Okay, sin first go leor book creator bí sinne Gina féim mórge book creator sé book creator se dá a hán leorichin didseatach a chruúchuch Chromebook ná PC ná laptop ha úsach ma fut de jalavan chudasteid videoin fut de a chláirich agus sinne rút a bheith rilí carta dúmsa sé anangel as a glas a chud níon acham sé mar gníomh ritcinú chruúcha gan a brúcéter so mi chutá se go overacham sa bhí géimsach a cóladí a miúin agus ha cho sa bhaise go manna siúlaich i fiús na bha mise a tíadach go dhéanamh. Ha clown go thug sin nimmer gur seo ag an thoise chu luas a ha dhéit sanna leiseach app nó lárach nó Teicneòlas sa bí hat cho skipple to lua go hócail. Right, a bhí gaig a trí, so bheit sin book creator. Han magicianly book creator has. Rut mi idir chanas mi bí in book creator sé go le gopur van an dahuh so kan ma ha gradi se chlán project a chudri chéle mé en kusper a chorig mé duich na rutigin mar sin fut de hén exemplar a chudri chéle gema lua. Okay. Darna film is dat chud am hín book creator. Ha right, okay, darna fed acham sé Adobe Spark Suite and tenim kerste. So sé han an Adobe Spark ha an ASCII fu te do posteren a dhéanamh ag iad professionte fu te do larich lín a chur chéle a ha coit
mar gyda cwtsigyn ag solmarostig no can yn yr einat. Agus cwtsioch ha rwyd down yn filmstrips un o fideo yn cwtsioch ha chwma. Rwyd ym is synia gianaf mar hitjadyn. Feum synia tosioch torstyd a chlán a fi'n am producers. So a fi a cwr rwyd yn suas can Adobe Spark agus mar sin arst. So sin a céal chu gyfal chleachdadh a bhí dom túh ile leis na rútan na hat a Genef. So sin díad a céal. Stelm sin a bhí nas cruúchalach an díadach i gáil isteach as a choid téadach. A bhí nas cruúchala sinna han díadach. Dú bheach. Leis de arab trí go meascipalta Dougie. Dé bhíh Teicneòlas a trí. Rúta gana ha caran úr gása sé soundtrap. Agus mar a chuirs mi bheith Gina tardó per leis a skip a didseatach ag Carla na Gaeltach agus raim mi bec an CPD chun Jana trí Mason soundtrap. Agus sé a soundtrap sé dói an podcast a chur chéile fuaim ceol a chláirich agus mar sin arst agus cúteach fut tú léhead sé bullion na beats a chur stay samples a chuidir a hasin. Ba sinne go chhlach dhéir méid a chlán podcast a dhéanam in Canada. Ba sin dú Men of Hopic Canada ag an aim sin. Cho éintineach agus ha mi cho taliste clúinte i léhead mi dúine stúhan didseatach seo svír ha liúmsa na gnáich in Teicneòlas a seos mar a had I tíine steach na clásic in acin. Befalm tain gwód a harsgúcht ach son críach a chud is a Prògram seo. Befalm feinach dé un bhí na hacket son film te bhí na Galax na teach. Agus cúteach dé un fís chóirle a bheith gacket do luch próbí so teacher an úre ha táiseach ag sin dríach. Okay, díadachún. So dúirte sin Prògram slán a dhéanamh díadach mi dúin an dá chusper a bhain so díadach ún ha go lem. Taringe de stúhan didseatach díist mar a chuirs mi na batáia a mi smúnechuch na big dóigh ann. Rúta gin na lesachuch a bhíh I ganachuch gu na clóine nó duhu héin a mi smúnechuch go díanamh sin jiffer a chlán gaharis chlán has trí stocha rút bec in na lítedas. Agus pís Carla sé bhí géisteach hí na mentoran agus cúteach na tutoran acad má so má tutor person de acad is a choiste má hasta a choiste éistúa gaharis má ha mu placement éistrí na mentoran acad or dúnsaigh an thuavas in a sin. Ha mise gomór son cóprachuch tuavastai Tuesdain na scola ag héin éidirneo go dhéanana bec in na sarsing is cóprachuil Tuesdain ASG ag number sin arst agus a mis smúneach go bechorgan a bhí tín cálaach na stríche is son beachcan a réin is an rutan a chealtain ga chéile agus mar sin arst. Stelum sa sin a bhí ha mis gúntaach leat gomód goharit sé a fís choirle agat sin a bhí tucail cóirsenach agus a bhí tína chéile na stríche na ha a mis smúneach go bhfuil luach mhórain ba bhí géisteach de chéile a gceann strícho fatas a haid a bhí teagasg ach a bhí gíimsacha sa géisteach fa chéile. Leis sin Dougie míle taingur san a bhí cáiling bha cho intineach brindút as a géisteach. Stocha dhéobh sin chum Ceil a chud cáidir is seo ar lárach cúteach so ha dhéag dí sa bí a na gine na cuspan na hócus an dú nó gine na Teicneòlas an éteachcha an lorach sin. Mór an tain geíirih agus taplatsa. Tapalat héine san fiocha go háirsá híine de phod-chraoladh a seo. Cheers a drasa. Cheers. Ma graag sin ac Prògram a céhéir seachad. Ma hain geríis ga Dougie a bhí cáileáin an dú. Ma hain cúteach do hól morostig agus Carla na Gaeltach san an phod-chraoladh a bhuaineach. Chula sibh ceol bhó skipa BA Gaelic agus ceol tradiisianta ag sulmór. Tain bhód. Agus tain cúteach do ghéin McDermott ag Telt Media a hair an Prògram seo a dhearich leis nas. Jen cínteach an leinsib sin go bacáte bhó sibh géisteach ar phod-chraoladh. Agus cúnig go fúte bhar leinting ag pod fiach na mion an socialte. Go deada le go bhéich gin ar beachgan, le go uirí má clúinte bhuaibh.
Tapal a videoisters an éisteachtaí atas. Bhí a náfrógram an prógram a gheirigh an tré seo a mach an ceann collegiach ar a bhí sinne brú í flórí gwidi. An dochas go bhí se cáda in nuair sin.